isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma tada kayo itinasaya at akasasaad kabayatan tiingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo ka ni pagayam tayo a Jason. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siyak ni Jason. Tubuak ti probinsya ti La Union. Ngam addaak ita dito'y Cagayan tadituyak anay kamang. Jak kuman kayat asublyanan pa'y tinapalabas. Ngam idinangag ko to'y programam nalagip ko ti amak. Ket naipalagip manan kanyak ti maysa apasamak ajak to pulos malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Narabyan kamot ang agawid, lakay. Iwan nga ron bakit? Saan mo't nga may namalmal pas istorya ni Kabagis Anor? Kat napagsaritaan nyo mutla ang itinasaya at ti may papan itidaga at awid yaw. Wain bakit? Hindi damaw, medyo agkid-kid ni Jaime. Ti kayat nakitdakdakkel kanukuma ti partina. Dahil sukat nga ron ti inauday. Angam kunak mahita may mayat no patas ti bingay. Tapno awan ti rire. Kat anya nga itikuna na lakay. Ay kat awan na balinan na. No di ti manugot matlaang. Iso matlaang ti kasidya ti kapanunutan na. Kaslaad amot ngamin sa bali nga ugali day jay akabsat mo lakay. At dagamgamrod na. Wan nga raw. Laita mo tinadlaw ka bakit? Kaslati kayat na kat almanan na amin ti daga day di tatang. Kat anya ngay nga rod ti plano yaw. Mapada ki jay munisipyo inton bigat. Ta mapan ko kasarita ti amok nga engineer nga agsursurbi iti daga. Iparukod min ti daga tapno maaladan ti bingay da. Kumusta ngay lakay? Anya tinagsasaritaan nyo kada tatang may papan itidaga at tawid da. Mayat bakit? At least patas ti bingay da ngagkakabsat. Nadyalaan ta medyo mabayag ti panakaiproseso na. Masapol nga ipasurbi pahit tapno maalat yung sto arukod ti bingay da ngagkakabsat. Ay katun no apay mat ngamin nga italaang nga asikasunda. No inasikaso da ko maidinabiyag pa'y day di lolo yung, di awan ko man ti parikot yung ita. Wan nga ron Tiyak man na mo kada tatang. Ita lang bata na panunot da nga si kaswan na dya daga. Wan ta ilako kat nga rodan ni Uncle Ador ti pan nakatawid na. No di na pa'y siguro ilako, amangan no saan da pa'y nga asikaswan ti papeles dahit na adaga. Nakunamon bakit? Ti kunamat ni tatang, da kamin kanilor na ti mga sikaso iti pan nakabagi na. Iniritso mi kanon nga i-transfer itinagan may. Taday dya kanumot tan ti pan nakatawid mi ngagkabsat. Ay kat mayat ang arod lakay. Awan mat siguro ti agbalin aparikot basta patas ti bingay. Wait bakit? Talaga patas ti bingay. Kastamot tan nagti magastos iti pan nakarukod kan pan nakay-transfer ti titulo ti daga. Ay katrumbang lalaang alakay tapno awan ti lugi. Dadakkel magaya man dagito inbunubon mo, Samuel. Wan bakit? Mabalina na may mula. Anya ngay amula da ito'y. Rambutan. Ay, kastagayam ti rambutan. Wan. Na ito nga ang mga no di mo pa'y amo no anya amula na ito Ah? Amok mat alakay. Anya nga raw.
Lemon. Saan? Anya saan? Lemon day ta. Saan nga ron? Anya ngay nga ron? Kalamansi? Saan ka nagkamali, bakit? Na, lukwan nakman ako na kun Samuel. Saan ka nga ron na nagkamali? Mapan kuntun imula, tapno adan tumot apitin ta. Tapno saan nga isupay amagat-gatang. Nanginan tupay tirambutan kan lemon ita. Nako namon, bakit? Isa mayat matlang tagmula-mula. Tadatayin to matlang ti mairano din to nagbungadan. Daddy, sumreka ko ni di pagkadalan. Ada ka di pa'y kwartam? Ada pa'y mat, Daddy. Inikanak ni Mami itay. Okay nga, Rod. Agadal ka na yung bagwan. Saan ka ngagbulbulakbol? Wan, Daddy. Igaad mo di agadal. Taday talang ti maipatawid mi ka ni Mamim ken ka, anak ko. Wan, Daddy. Talagamat nga igagaad ko ti agadal. Mala. Mapan ka nga rudan, tadi kakat maladaw. Wan, Daddy. Agan anad ka, anak ko. Sa dino tayan ni tatang nanang. Di pa'y matsimbang patanakaw. Napanan sa inwayway dagiti taraken na. Apay ka day. Umay ko kumalangi bagano kaya't nati sumurot kanya kitun bigat. Sa dino kumaaya ti papananyaw Samuel. Mapana ki Jedaya. Mapan kong bisitaan ti dagatayo. Dalusak matlangan tapno nalinis ti pagnaan na iti mapan ag-survey inton Lunes. Lukas ta. Hinton Lunes nga rudan ti panagsurvey da. Una nang. Isumat ti nyawag ni engineer itay. Ay kat nasaya at nga rudan ukas ta. Tapno malpas betan amabingay day ta adaga. Kat awanan ti rumswa arire iti nagbabaetan dang agkakabsa. Una, awan mat siguro may bagada. Tapatas mat tibingay nanang. Sa bagay matkit di Mala, urayom labitan ni tatang mo anak ko. Sigurado apaawi doon dayjay. Nakarubat ka mat lakay, papanam. Mapan ko man biit imula lagi ti rambutan kan lemon iji baba. Nay maglangad dan tumat apitin tayo inton nagbunga da. Mabayag samat nga agbunga dagita lakay. Ay na nabiit itan ti tawon bakit. Laita 5 ginggat 6 matawan wano 7. Sigurado nga agbungan ton dagitoy. Nay maglangad dan tumat kalkalay atin dagiti apo ko ta no kwa. Sa bagay matkit di nagbiit ngagpayso ti aldaw. Saan ang mapupuutan ti panaglabas ti tawan? Katuan, isa mayat matlang tagmula-mula. Tapno saan nga iso payagat nga tangin tayo. Nagngina ti prutas ita. Wan matkit di kat namigat ka ka din. Saan pa ya? Madamdaman ton. Sana balay ta mabiitak lang mat. Urayin da kaun, ta satay to agigid na mamigat. Sige nga rod lakay. Bakit? Apay lakay. Sa pamtuman tagluto inton bigat. Nayunam tagbalonak. Apay, agmalmalum ka ijay ayan. Uwan tapno malpas ko adalusan ti pagnaan lagi tag-survey. Sumurot matlang ka din ni tatang. Saan? Nilor na ti kadwak, bakit? Sumarunon to kano ni tatang inton malpas na ti agabuno. Apay no agayab ka laangan iti tangdanam nga agdalos. Itikas na mabibiit amalpas. Ay nasaanin, bakit? Isupay man ang ti may tangdan. Kan may sa, basit lang matday jay. Sana balay, tadamat nilor na akadwak. Sapay na ibus ti masida di taref. No dalakid ditoyo ditawan no dilata, mabalinaw. Ay nalakay, nakababain matkin ni Lornaan no pagsida umkit din iti tuyo. Nagrigat tupay ti agdalos, sakit nakapudpudot ti panawan. Awan rumba nga pagbainam, tanay ruwaman ti kapsat ko. Masapa aktulaangan ang mapanagpalingke, taibalunan kayo iti pangaldawan nyo. O sige, si kangarot ti makaam mo, bakit?
Sa tino ti papanan nyo, Daddy? Mapanak ijadaya, anak ko. Mapanak agdalos. Sumurot akmal. Urayam ni mamim tagkuyog kayon to na sumurot. Tulungam nga agluto kan mangawit iti balon, wan? Sige, Daddy. Mangnagas kay tuman iti soft drinks kan ice iti store. Wan, Daddy. Di ka pumampanaw niti balay, wan? Urayam nga urayan ni mamim. Wan, Daddy. Sige. Mapanakon. Sige, Daddy. Manong Samuel! Umay kape aglinom, tanin. Kasta unay ditudot na. Wan, palpasak lang na ito, yading ko. Mabiitan na ito. Kasta una ya pudot na. Ay, uwan nga rod. Nagsakit ti darang ti init. Anya to, Rosel? Agalas jisan amanong. Amangan no mabisin ka. Ang damot tinapay a binalon ko. Nan, irwar mo man nga rod manong. Mabisinak mat ngagpayson. Jak ngamin namigat itay. Mabit lang, taala kitibag. Anto, yading ko. Agyaman hak manong. Paumaymot kat di siguron da mercy kan Jason. Umay na tayo balunan. Isudan samot tan ti agturong ditoy. Ne, ungat pa iso. Agore ka. Kasla talumot at tao ti agturong ditoy. Kan naggapuday ti abagatan na pasit ti daga adaldalusan ta. No da mercy na kita. Itamyanan ko maapaset ti paggapuanda. Ayuwanan niya. Jakmat ngamin mairopaan no asino dagita. Oray siyak nga ron. Medyo adayuda pa yung amin. Tinasaya at orayin talata na makadanon da dito ayanta, aning ko. Sa dinungay nga taaban dati ayanta dati, mami. Ay, wan nga rod sapay nagpudot. On nga ron. Sa dino nga tangag paiso ti ayanda. Awan damot dito eh. Amukon. Adadakkel apon ti mangga ijay abandakan. Amangan no ijay ti ayanda. Sa dino, mami. Agpaamyanan tapay anak ko. Umikan. On, mami. Dahil jayon ti mangga adakta kamatan niyo, mami. Wan, sigurado nga adada ijay. Daddy! Auntie Lorna! Ada kamin! Yuhu! Awan mo't sumongbat, mami. Amangan no dida ka mangag. Mala, umay kanta mapantay ijay. Sige, mami. Yuhu! Daddy! Auntie Lorna! Ada kamin! Yuhu! Samuel! Ha? Manong! Andiyan na dyan. Kasla ni Auntie Lorna. Wan, kasla sudyag sang sangit, mami. Wan nga ron. Ni, apay nga tangay. Partakam ti magna Jason. Wan, mami. Manong! Auntie Lorna. Anya ti... Manang Mercy. Ni Manong Samuel. Daddy. Samuel! Samuel! Anya tinapasamak, Lorna. Apay adara-dara ti asawang anak kada sa iti daga. Daddy. Daddy. Samuel! Manong Samuel! Manong ating ka! Di ka pa'y matmatay! Daddy. Samuel! Daddy. Samuel, asawa! Diyos ko! Apay ati asawag pa'y! Apay! Mami. Jason, anak ko! Awanan! Natayan ti amam! Mami. Kasano kami paitan, Samuel? Kasano kami payan ta pinanawan ta kami maten?
Agaling ka, Samuel! Agaling ka, pangasim! Dati! Nagrigat matlakit din ti kastoy, Julio. Bakit? Nagrigat nga aklunan ti kastoy na pasama iti anak na. Wala raw. Bakit? Kastoy gayam kasakit ti mapukawan iti anak. Imbes na ti anak na ti mangidulin ka data. Saan man nadatakit ti nanaganak ti mangidulin kan ko anak. Nagsakit, Julio. Wala raw. Naging gaita. Kag pala ang matukaw na panunutan. No asinaw nang sinagaramid iti kastoy kan ni Samuel. Dudwa talaga rudin ti anak ta. Ngam kastoy pa'y lang mo tinapasama. Pinatay na ni Samuel. Ni Matlor na. Aday tayo sa ospital. Sana makasaritay tinasayaan. Gapo iti truma, mapaspasaran na. Mala, di ka nagsangit bakit? Ikararag na, asapay ko mata matiliwan na iti awanan bain. At ang aramid iti kastoy ka ni Samuel. Iti kasta, may kanmat iti hustisya, iti panakata iti anak na. Kumustahin ni Auntie Lorna, Mami? Kaansi ti Diyos. At damot basitan si mayaatan ti kasasaad na anak ko. Saan akas idi asaan ang makasarita iti nasayaan. Iso na lang taamangan numabayagan pa'y kano ti panag-recover na. Gapo iti trauma ang napasaran na. Awanan bain nagti nangaramid iti kastye kanakwada kan daddy, Mami. Jason, anak. No saan da amatiliw? Siya ako na mismo timang sapol kadakwada. Sa pulag ida, kat ibalas ko tinaramid da kadadadi kan Auntie Lorna. Saan anak ko? Agparbang ako pang-aasim. Pinatay da ti amak ngawan man lang kalaban-laban na. Nadigos iti bukod na adara. Kat naidasay iti daga nga inlaban na. Aging kay ti maudi nga anges na. Nagsakit, Mami. Nagsakit. Jason, anak. Isanas ken lang ang palsek. No sino man tinangaramit iti kastoy. Bumalasag. Tapno marik namat ti pamilyada ti rigat kan sakit ti mapukawan iti ama. Saan anak ko? Pang-asim ta di mo aramiden ti kasta. Italagtalangan kadagiti pan nakabagiti lintag ti amin. Isudan ti makaammo amang risot iti kaso ti amam anak ko. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kanipagayam tayo ayoli. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan ayoli. Naawisakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko.
Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Nakaring ka pa'y magayang bakay. Tiyan mo kat nakaturog kan. Sa dino tinagapwam, Edward. Ay kat iti trabaho ka. Sa dino pa'y gumangay. Nag-overtime kami. Among mata-biyernes ita. Iso nga ado, ti marami di opisina. Ne, dawag ko. Sung batak labit bakit? Mutoy dita, cellphone! Ne, apay nga inagaw mo ti cellphone kanya. Tay-tay ka diti ko na matrabahom, Edward. Dito di ko na nga in-overtime mo, ha? Ha? Ay, kuha bakit? Danggan na kumapay mo ta. Di mo pa'y kami maawatan. Anya di dyan maawatan, ha? Ti pa nang agad na ititinggid mo? Ti pa nang iti-text na kin ka? Ti I miss you? Kan I love you? Wano, tilatawan yung adwa na ko holding hands kas na ka di? Yuli, ite. Agsawo ka, Edward! Agsawo ka! Ustulan na bakit? Ustulan na! Aklo na. Nagbidutak. Sorry. Yung mamating ako makanya. Nailaw anak lang. Ngumkid di si kate ayatat. Napudno asyat tay ayatam. Apay nga rod nga iso ti bas pilpilya mapagawidan. Kalpasan ti trabahom. Apay asakan tula agawid dito'y balay. Kalpasan ti panagragsak mo iti din na day ta babae. Apay, Edward, apay! Sorry ka din, bakit? Ikaw saan na maulit? Maudin na ito nga ipapan ko itayan ni Ross. Promise! Tiamok, nagbalbaliwan ni Edward. Ngam saan matgayam. Taadamanan kalukwan nga aramidan na. Adamanan babae ti asawag nanang. Inulit naman ang tinaramid na iti. Hamok ana sakit ti pagdaldalanam ita anak ko. Angem kas itinakunak idikeng ka. Masapol nga agbalin ka anatipken. Di ka agpaabak iti liday ama paspasaram ita. Kang runaan iti amin, annadam ti tunggal desisyon mo. Di ka kumaagdardara-sudos anak ko. Numabalbalen, saan mo kuman basta-basta itad ti panagtalagmaw. Nangruna no pa ulit-ulit metan ti panang paspasakit ti asawam keng ka. Talaga nagsakit, nanang. Awan umasping iti kinasakit na. Anya taramid. Ay ayatagmat ngamin, Edward. Ikadya kaya na mapukaw ko ti asawag nanang. Yulay anak ko. Namaminsan, kagurak ti bagay. Amino, oray amok nga aramidin ng tumanan. Kaya't kulat nga ikan iti gundaway. Ada amin ken kaapanggedeng anak ko. Ang panunutem kumamat ati bagem. Nubilang man ta masaktan kan tumanen. Awan to kumati sa bali apa basulam. No saan ati mismo abagim matlaang. Isu asakbay nga agdesisyon ka. Panunutem pa'y kumaada imbag anak ko. Nagaduti din na dahil mo, Edward. Saan lang ati panagtalag ko? Inraman mo pa iti kinatal na ti panagbiyak ko. Saan lang aday ta? Pati respeto iti bukod ko abagi na pukawan. Agraman dagiti arapa aptakan adupay. Yuli. Diyak mo no mapakawan ka pa'y. Gapo iti naramid mo. Diyak mo no maisublipay ti sigud a kinaragsak ta. Diyak mo, Edward. Mawatan ka, Yuli. Amo ka basol ko ti amin. Ngamay may salahang ti masigurado. Ay ayatin ka. Katjak kahit amapukaw kay ti biyag ko. Iso pang aasim ka di at apakawanan na kon.
nakasagana kang agbalbaliw. Saan laeng para itibagit? No di kat para ken ka, kan para itibuklen ta a pamilya. Pang-aasim ka diha. Pakawanan akong bakit. Ikarik, saan na maulit. Nalakalaang nga ibagaday ta, Edward. Amok neta. Ang mamati ka kumamot kanya. Talaga asahan na maulit. Promise. Namin ano ka na nagkari. Namin ano akmatan anam ati. Ang maging kaita. Agsangsang itaklat ta iti danam. Gapo iti kanayon apan ang loklokom kanyak, Edward. Saan na maulit bakit? Promise. Saan akong nagbabahay? Si kalaang tayatak. Si kalaang ti pagawidak. Awanan sa balibay. May salaangan, Edward. May salaangan agundaway. No dadailam pa iti may sa agundaway nga itit ko kan ka. Awanan at talaga. Oh, agyaman ak, Yuli. Ikarik, jak dadailan tintin mo agundaway kanyak. Agyaman ak, tauray kastuyak. Inikanak pa iti tiyansan. Agyaman ako unahi, Yuli. Amok nga ayatom ti asawa manakaw. Agam, amok nga amumait no kasanom. Anasaktan ti rignana. Gapaw iti kanayaw na panagpababae. Nanang. Edward, anakaw, dumungag ka kumamit kanyak. Saan nga abin a tao ka maikan iti maikadwa agundaway? Saan nga amin nga asawa ket kabailan na ti mamakawan, kalpasan ti panakapasakit ti puso na. Isuad nagasat ka anak ko, nga may pinakawan na ka ni Yulay. Husto kayo, nanang. Talaga nagasatak. Ngamin, inikanak man iti may sa agundaway ta asawak. Di mo kumangarod sayangan day ta agundaway anak ko Taamangan no inton sumarunaw, ay awan tong ni Yulay nga widam. Saan na, nanang? Diya akong pasakitan pa ita asawak. Saan akong nagbabae? Ikarik deta kada kayo, nanang. Nalaala, day tati kayat ko ang manggagan ken ka anak ko. Kitsabay la ko ta saan ka laeng nga agpatingga iti sao. Aramidan ken panagnekam dayta iti asawam. Iti kasta, agbalintaw anaragsak ti buklen yaw a pamilya. Ne, lakay. Nasapa ka mag-anagriing. Siyempre, bakit? Mala. Agtugaw ka ditan. Tay sagana kung tipagar mo sa ranta. Anyang itinluton. Nagprito ak ititlog kantoyo. Sakto nang ilambong itugot ti kamote. Isaw-saw tayo ti bagoong with sili kan kalamansi. Wow! Nagimasen? Lao na ya, bakit? Malala. Agtugaw kan tamangantan. Agyaman naklakay saan mumot ang masapol nga aramidin da ito itinal daw ket? Bakit? Kahit kulang ba't nga ipakita talaga nagbalbaliw akoon. Saan lang nga itisaw? Mudikat itaramid. Okay, adakan ka day ta, Edward. Ba nag-apagyamanak unay. Ang kas nakon saan mo't required nga aramidom ti kasto itinal daw. Baybayan na ko malaang bakit? Kahit ko asulnitan ti ado ang nagkurangakan ka. Ikaring aramidag amin nakababalak. Taplo mapanag nakakatalaga nagbalbaliw ako. San lang nga pare ti bagay? Nudigat para ken ka, ken itibuklan tanto a pamilya. Agyaman na kadagito'y anatang ken prutas nga injugyo tatang. Awan na nyaman na anak ko. Adaw ti mula mi anatang kininanang yaw. Iso analagip ko ti umay mangtag. Ket kumusta kayo matentang? Kasi ti Diyos, nasalun at kami matlata anak ko. Apay ngay, asaan kayo nagkuyog kanina nga nagpasyudad? It no pinipilitak nagkuyog kami. Masadot ka no, may. Ay, kasta
Kamusta ya? Uy, nasakit ka no ti sa ka na. Ang mumbat ni nanang yaw, sana mahilig ngagpaspasyar. Sana bali tatang. Da kamin tulaangan ti agawid ken ni Edward. Apaman ang makawaya kami. Wala. Kay, kumusta mo din ni Edward? Talaga ka di ang nagbalbaliwan ta asawa manakaw. Wen tatang. Makitak mo't. Adun ti nagbaliwan na. Kanayon nakpayon nga ilutuan. Ken kanayon ang masapang agriing tan. Saan pa yun ang marabrabyan nga agawid? Ay, kat nasaya at matano kasta. Ang amnay, di kag sigurado. Ngamen, ti babaero, kit babaeron tulak tanak ka. Narigat ay nabaliwan day tang ugali. Amok day tatang. Ang makitak mo ti sakripisyo na. Bare nga, nupod no ang nagbalbaliwan ni Edward, tatang. Amok ngay ayatem da asawa manakaw. Ngam na ito'y titandaanam. No pasakitan na ka manen, pang-aasem, tadi ka kuman agbalin amaag, yuli. Wen tatang, amok daytan. Kat agyamanak iti kanayon apanang palpalagipyo kanyak. Adaytad ko ken ka bakit? Anya dayta Edward? Jaran! Sabong? Para kanya kadidayta? Wala. Mangipalagib ken mangiparik na, nga uray namin anon adahara sa nagbidota. Si Kalatate ayayaten ken ipatpatag ko. Ket nakasaganak ang mangipanagnig iti inaldaw at talaga ang nagbalbaliw ako. Agyamanak Edward. Saan laeng akadagiti sabong? Nudiket kadagiti sakripisyum iti inaldaw. Tapno mapanek na kamlaeng ang nagbaliw kan. Ikarik bakit? Uray basit lang nga banag amang paragsakin ka, aramidag. Panagnagak at talaga asikalaang ti babae nga inayayat kan impatpatag ko. Kumusta nga itinapanam ijay syudad lakay? Okay lang bakit? Kumusta mo't nga di anak ta? Pudno ka day ti kunana ang nagbalbaliwan ti asawa na. Siguro tayo sumot isang kaiba ka di anak ta. Ang imbagak king na, saan ngagsigsiguradaw? Nga main, ti babaero kit babaeron tulat ta. Panagkunab lakay. Talaga nga ta ang nagbalbaliwan di manugang ta. Nakamua bakit? Hindi nga ita mo tayo. Ang mga no nagbalbaliw kampay ide. Nga bintong kwan, agbabae manan. Hay, sigurado nga isuntuman ang ti pagsangsangitan di anak ta. Ay, unay laki di nga minin aya. Tatakatumpong laki din iti babaero ti kakaiso ng anak ta. Huwag nga ron Saan nabali ko man na minsan lang? Saan magta namin anong nga inaramid na? Kadgapoy tinalao sa panagayat ti anak takin kwa na. Namin ano magta na pinakawan na. Maminsan pa'y nga aramidin ako nakngarod. Ang mga makabil ko na nga Edward. Bareng ano din nanto aramiden manan lakay. Sapay lakuma bakit? Sapay lakuma. Tanog kambalay. Talaga siya ako hindi makalaban na. Oops! Oh, at iti ka bakit? Ay! Agyamanak Edward. Kaya't mo ti pandesal, tayo palamanan ka. Ay, sige man lakay. Ang basit laang ti ikabil mo apalaman na Diyak kaya tinasamit unay. Okay. Adoy, bakit? Agyamanak. Kastoy gumakanayo na niya. Natal na tibiyag. Awan gulo, awan sakit tinagam, kan saan tangagap apa. Nagmayat man direk na siya. Katuan mat. Si kalaang mat ngamin ti agar aramid iti pakasaksakitan tinakam ko. No di ka kumagar aramid iti kalukwan. Awan kumamot ti agbalin aparikot. Basol mo tadi ka mo ngamin makontento kanya. Sorry ka din. Saan na maulit ko nakmay. Kaya't kung ipakita kang ka talaga nagbalbaliw ako. Iso nga ikatim ka din, di ba nagduado di ta panunot mo?
Apay, Edward. Apay, anaramid mo ti kastoy kanyak. Apay! Yuli. Kunak man na nagbalbaliw kan. Nga mapay nga inaramid mo manan. Apay! Bakit? Dagan na kumapay mo ta. Pangasim, agpalawaga. Awalan ti rambang nga ipalawag mo pa, Edward. Manglilipot ka! Bakit? Amok akarbangam tagungat. Nga madamot karbangak at umawat iti pamakawan. At luna ka nagbidutak. At pagbabauyak unay tinaramid ko, Yuli. Diyak rambang adinadahil ti panagtalag mo. Sorry, bakit? Sorry talaga. Nailawanak laeng. Sapay ko mata mapakawan nak bagay. Sorry. Sorry? Tay talaan ka di ka ba alam nga ibaga? Ha? Nalakalaan nga ibaga ti sorry ken ka! Nga minsan si ka ti masaksakitan! Bakit? Sorry ka din Ikarik nga ramidag amin nakabalag. Tapos na maurnos ti amin kadata. Ikarik, saan na maulit? Kat nakasaganak ang mga ipanagnak iti dayta. Isang pang-aasim ka di Pagkawanin na ko Saan nga humdas ti sorry laang, Edward? Amok na itabakit. Sumanong nga tuyak. Kasi pa kung baba dumaw-dawat iti pamakawan. Kat sapay lang kuma. Tay kanak pa iti may sa gundaway. Tapno pa nagdagak na talaga nagbalbaliw akon. Pangasin. Bakit? Agabrod ka kunam, anak ko. Wen nanang, umadayo akpay, bareng makalipatak. Maawatan ka, anak ko. Ang sigurado ka ka din, itiday ta pangedeng mo. Saan nga taan na saysaya at nusulbaran nyo pa iti parikot yung agasawa. Diyak ka mo, nanang. Ang amno ita, daytoy pa ang tinapanunot ko a solusyon. Ti umadayo. Ay, katsika ang arod, anak ko. No ijay abroad ti ammom ang makaitad itital na ti panunot mo, ay katsuportaran ka Ang amnay, di mo ngarod kumabaybay anti bagim ijay, wan. Nang runakit agmay-may sakan to ijay. Wen nanang, awan rumbang apagdanagan nyo kanyak. Takabailak ti bagik. Aga brodak, bareng malipatak ti sakit nga impay mo. Aga brodak, tapno aginanamot to'y pusok iti kanayon apan ng paspasakit mo, Edward. Pangasim, Yuli. Di kan pumanaw. Diyak laki ti kabangan mapukaw ko iti biyag ko. Kinapudno na. Diyak kayat daytoy nga ramidag, Edward. Iso na lang, takayat ko ti umadayo. Tapno makapanunutak iti nasayaat. Respetuak dahit abangad ng mo, Yuli. Ngam sabay la kuma. Tadi nakliplipatan kabayatan ti kaadam iti adayo. Nakasagana ka makarami di amin. Mapanagnagaklaang at talaga nagbalbaliw akon. Edward, Talaga saan na maulit pa. Ikarik, di kan pasakitan pa ya pulos, Yuli. Isa pang-aasim tapakawanan na kon. napakawan kan, Edward. Ngam kas itinakunakon. Kaya't ko pa ilaang ti umadayo. Tapno makapanunutak itinasayaat. Mawatan ka. Kanayon ko nga'y kararag. Asapay lang ko ma. Tadumtang total tao nga itad mo ti si bubukal pamakawan mo kanyak. Sapay lang ko ma. Tay kanak tupay ti gundaway amang ipanagnag. At talaga nagbalbaliw akon. Nanang, awanin. Awanin. Pinarawan na ko ni Yuli. Pinarawan na ko na sawag. Gonggonam! Nanang, Awan, ti sabali a pabasulam, no saan ati mismo mutlaang abagay, anak ko. nanang, Amaw no kasano tinaramid mo apan ang pasakit kan kwa na.
Paglo na kabasol ko ti amin nanang. Wan. Basol ko na ito yan napasamak ka na kami iti asawak. Basol ko. Basol ko. Dinadahil mo ti panagayat ken panagtalag ni Yuli ken kaadakaw. Iso nga anusam kasi kamo laang tinagar-aramid iti laklak amam asakit ita. Kapilitan na nanang. Ngam ikarigatag tagbaliw. Marami itag amin na kabailak. Tapos sa arin na maulit pa na ito na napasama. Panagdaga kita asawag at talaga nagbalbaliw akon. Iti kasta. Sublian nagtumot lang ni Yuli. Danda ni makatawan kumatan dito'y balasiw taaw. Ngam aging gaita, saan kami pa'y ang nakapagsarita ang nasayaat iti asawak. Kanayon nga umawag, kanayon nga ag-text kan ag-chat. Ngam no maminsan, jak replayan. Jak amo no aging gat kaano ti kastoy a relasyon mi. Kasla mabutengak mat ngaminan a mangawat manen ken kuana. Ngamin, jakon kayat ti masaktan manen no bilang taaramidan nan tumanen ti agbabae. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Yuli. Ken ka pagayam Yuli. Bagim dayta, iso asikamat laang nga rod ti makaammo no anya tinasayaat para ken ka. Naimbaglakit din tawan pay anak yo. Amangan no isupay ti maysa nga aglaklak iti sakit gapu iti kasta a sitwasyon yo iti asawam. Tinapatag ita ket pagimbagampay tinasugatan a pusom. Bay ampay laeng nga aglunit ti sugat agapuanan ti panang pasakit ti asawam ken ka. Sakbay amangeddeng ka, panunutampay anaimbag no anya dagiti posible nga ibunga na. Iti kasta ket awan to ti pagbabawyam inton dumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Yoli, ket pagyamanak unay ti ingkapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Celia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan iti nagan a Celia. Ti pagtayakan ti nakistoryaan ita ket may papan iti inaunang anak mi iti asawak. Imbes nga agnakam ta bumakbaketen, saan met takarkaro kitdi adumuldulдог. Sipud pay idi, ison tinagbalin asakit ti ulo mi nga agasawa. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay.
Dandani kan agpasngay, ani. Nga maging gaita, di pa'y nagpakpakita tinobyom. Nagsina kamin, Papa. Anya? Kaya't mo asawan, agpasngay ka, abalasan? Ay, kapilitan, Papa. Ayun ay kan, ani. Talaga, asan kang agpampanunot? Ni Papa man. Ala, di mo nung tanti anak ta, Fredo. At daditan, awanan ti maaramidan tayo. Iso nga awatan tayon ti gasat na. Dahil takot ngamin ti mandikan kasilya. Imbes nga ungtam ti anak ta. Saan man? Takon konsinsyem mat ti madi nga aramid na. Saan ko akon konsensyan ti anak ta? Ti kanyak laeng at daditan. Iso nga awan nga ruden maaramidan tayo. No saan ati mga klon iti kinapudno. Nga aganak abalasang ti anak ta. Naawatam, Fredo. Rabiin, nga maging gaita, awan pala ang jay anak mo, Celia. Hinawagak itayen, pawid kanon. Saldino kanumanan ay tinapananda. Nagpabagyumot idi agsapa. Tapay kano. Adda kanumat inaplayan na at trabaho. Ay kat nasayat mo't Iti kasta. Anday gatang na tigatas ken daya per ti anak na. Wan nga rod, sapay naglaing nga gatas ti apukot Imbes sa makainan namot nga tao nga agaw awir tadadakkeldan. Saan man? Tandaman betin apo anay sublat amaaw awir. Ay kat talaga akasta Anya ngay nga rod kat addaditan kunak manen, Fredo. Kayat mo asawan, agnaed kan ijay bagyo. Kapilitan, Mama. Ijay mat nga rod ti ayan ti trabaho. Marigatan akmat ngamin, nominalam nga agawid ak dito'y balay. Kan may sa, isupay ti pamasahe. Sa bagay mo't kit di anak ko. Ay kat igaed mo nga rod ti mangget Saan man ngaminon aday tabulakbol tar aramidam ijay. Wan ka di. Di kay agdanag, tatalagamot nga igaed ko ti agtrabaho. Iso nga anusan nyo pailaan ko mga awiran ti anak ko. Sana bale, tamang ipaw itak adagos iti panggatas kan pang diaper na, apaman nga agsweldoak. Awan parikot iti dayta, anak ko. Awan ti rumbang apagdanagam, tada kami kin ni papam ti makaam mo ang mga awir iti anak mo. Ne, sa dino ti papa ng Fredo, nakasukat ka mat? Agpabagyo kami ita. Asino ti kadwam? Nagiti kakadwak akagawad Anda atendaran mi a seminar. Ay, ita ka din day, Chay. Wen. Agawid ka mo lang ka di inton malam. Ay katwan Alangan man. Awan mo't balay ko iji bagyo apagturugak no bilang. Awagam to ni Ani, tamapan ka ijay dagos na. Ay wanan niya. Awagak to man ngagpaiso inton sumangpet kami ijay. Wen, pambaram tumit laengen amapan alaan ti ipawit na kumaidi kalman. Nag-close ka no ngamin ti pagpawitan na. Iso asaan nan ana ipawit ti allowance ti anak na. Sige. Awagak to nga rod ni Ani. Tadumagasak man ngagpaiso iji dagos na. Nakasaritak ti landlady, Ani. Andaman mo't kaya man kanindindam na ti dagos mo. Wan, Papa. Kat, ay, masikugak. Anya? Masikugak, kunak, Papa. Manan? Ayunay ka nari. Duha pa'y lang ti tawon ti anak mo. Ngamita masikog ka manan. Sana bali ata ikasarnak mat ni Ricky, Papa. Kat kasanon ti trabahom. Di mo ibaga nga gikat ka manan. Kapilitan, Papa. Tani masikugak matan. Agawid kami laangan kin ni Ricky ijay balay. Ta ijay kami nga agnaed.
Anya ngay mo't timakunam iti manugang ta, Fredo. Kasla nasingpet, mate. Naanos pa eh. Iso tayo makitkitak ang mga asikaso karagit ubing. Day tamat nga rod tinadlaw ko. Saan laang aday ta? Nagagat pa eh. Wan, nadlaw ko matday ta silya. Sapay lang ko mga rod ta saan to nga baliw ti kasta nga ugali na. Bareng Fredo. Nututuusan nagasat ya anak ta. Tanakatumpong iti lalaki akas kin ni Ricky. Wala. Iso abagbagam ni ani. Tama nga nuti ko nanak at balasang pailaang. Ibagam, tayo dyan lang dagiti saan na nasayat nga ugali na. Nang rona sa kinabulakbol na. Okay. O sige. Awagan kanto nga rod, apaman ang makasangputak ijay bagyo, Sandro. O sige, bye. Sino ti kinasarita mo ti cellphone mo, ani? Oh, Ricky, itay kakadipay din ha? Kasangsangpet ko lang. Sino tayo jay kunak? Ay, ikwa, barkada, agsarak kami inton madam. Kaya't mo asawan? Rumwar ka manan? Tadakit nga rod sarakak abarkada. Kanayon mo't lakit di nakastatir aramidam. Imbes nga si kasum na giti ubing. Saan? Taday tamot bulakbul mo ti unaam. Addan asawam. Addan pamilyam. Saan ka nabalasang? Day ta kumamot ti imulam iti panunot mo. Pagrityaran ta ka di manenday ti abanang, ha, Ricky? Kasanumot ngamin? Huston! Jakon kayat amang ganpay ti ibagam. Basta rumarak. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. No di mo kayat nga agapatamanan, Ricky. Pasensya kayon, mama. Ngamdya kon maanusan tikas diya nga ugali ni ani. Umanay mat siguro ti dua atawan na panagan anos ko iti den nana. Ne, anya ti kayat mo asawan, Ricky. Isina kon ti anak yo. Anya? Aglablabas mo't ngaminan. Ad-adomot ng ti oras na ngagbulakbol ngam ti oras na kada kami a pamilyana. Di na pa yan maasikaso na giti ubing. Siyak akanayon ti mga asikaso kadakwada. Bayam ta kasaritak tuman manan ni ani. Saanan, mama? Saan mat ka di a big deal kanyak na ita? Iso na lang tamo na mat nga ada trabaho. Ti kayat ko lang kumakat ag tinulong kami. Angam awan mat. Kasla saan na kami matapagan ano karagiti ubing. Ay, una yun ni ani. Talagang awansan pagbalbaliwan na day at tao. Da kayo na mismo tinaggapuan na reta, mama. Oh, Ricky. Iso ana saya at laangan ngagsina kami. At least, amokon at talagang awan katulungak. Napatagmat kanya kon ti inauna nga anak ni ani. Iso nga awan parikot nga ore agyan iti poder ko. Siya kon ti makaamo amang paadal kadakwada nga agkapsat, mama. Anyaman nga minin ayat ti parikot mo, babaita. Apay adi mo pa'y kayat ti agawid. Masursurunak nga rod ijay balay, friend. Iso nga agtambay taman pa'y. Jak pa'y kayat ti agawid. Nagapa kayo kadimanan kinilakay mo? Ay katanya pa'y ngay. Kapilitan nga agapa kami Takanayon nakmat ngamin alakdan iti kayat kong aramidan. Saan lang aday ta? Naglaing pa'y nga agatap. Iso ang masuruna. Ay sus, normal laang dayta iti agasawa. Talaga akasta. Di ka ngamin unay agparparabii Numalpas ti trabaho, agawid ka adagos, kasjay. Iti kasta, awan panggapwan na nga agatap ken ka. Ay nati ko namket di, talaga asiloso ni Ricky. Ti kayat na, ijayak laang balay mi. Amangan mat, no ti kayat na, kat sikat ti mga sikaso kadakwada. Kastamat ten kadagiti anak mo. Ti kayat ko asawan, tulungam ang mga sikaso kadagiti ubing. Ay sana mabalin Amo namat nga da trabaho. Amo mat kanya kon raya. Jak kayat ti malaplapdan. No anya ti kayat ko nga aramidan. Iso ti aramidan. Nasayat mo ta simbangpet ka nani.
Juan, narabyanak ta permiti pila ti bus nga agpalaon yun. Danda ni 2 oras ko nakapila. Holiday ngamin next week. Iso nga agaawid dagiti tao. Oh, apay dagita traveling bag. Akin kukwa ka dagita. Kukwak ah. Anya ngay tilinaon dagita at traveling bag. Badumi ka na kiti ubing. Ha? Nakasarita kon na mamaken papa. Nagpakada akmatan karakwada. Aguray ka man, Ricky. Diyak maawatan ti bagbagam. Lawlawagam man. Agsinatan. Anya? Nalawag mat siguro tinangag mo. Agsinatan gaputadya kon maanusan ti kasta nga ugalin. Oh, diyak sina. Day talaang aya. Apay, ti kunam lapdan ka pumanaw. Saan? Aramidem ti kayat mo. Ta aramidak mat ti kayat ko. Jakmat kat dininamnama alapdanak. Ngamin, amuklatan akay kayat mo apumanawak. Iti kasta, nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Adakan ka no anya ti kayat mo panunutan, Ricky. Nasaysaya atin nga agpaiso ti kastoy, takanayon tamot laeng nga agapa. Wen, isa atap no nawayakan, agsinatan ket pumanawakon. Ngam itugot ko dagiti ubing. Anya? Kas na ko nakitayan, nakasarita kon da mamaken papa. Jakmat ipaidam dagiti ubing, mabalin dalat tati umay dito, naawan klase da. Ket nawaya ka mo tamang sarungkar kadakwada iji balay, nulakit di takayat mo. Oh, Ani! Long time no see ah! Oh! Wan nga Rod Venus, naimbaglangan ta nagsabat ta dito yung mall. Nabayagan nga agpay so tinaudi ang nagkinaan na. Wan nga Rod, nakapinpintas ka ita ah! Ah? Sigod mo't, saan ka di? Huwan matkit di ah, ang puwera angaw. Talaga napintas ka ita, friend. Sinyalis samet nga adamanan barbaro. Ah? Sika talaga, Venus. Amo ka, til-tiliwan nakmanan. Jayag pa so friend, new love life? Siguro. Ay nawaw, sana all. Apay, talaga kading awan kayon ka ni Ricky? Ay nabayagan ah. Insublikon ka dagiti naganak na. Anya? Kat, dagiti anak yung ay. Adakan ko na. Ngam maminsan, umay damot ije balay. At least, friends kayo lata oray nagsina kayon. Una, ipagpagapumilangan ka dagiti ubing. Una, importante dagiti anak yo, friend. Umay kakit di ta mapanta agbirok iti pangananta, ta ijay ta nga ituloy ti agistorya, friend. Ay una, day ta talaga ti ur-urayak nga ibagang Venus. Anya, masikog manan ni Ani ko nam selya. Ay, Juan Fredo. Ayaw na yan. Asino ngay manan ti amat sikog na? Tsaka mo, Sandro ka no tinagan na. Ay na, nagalas ka ti kastan nga ugali ti anak mo. Day tamot lagpaspasikugan ti aramidan na. Ay, Juan nga ron talunton ti anak na iti agdudu maalalaki. Sapay puro inauna. Ay, una yan na ya. Naimalalaan na nga tamot ah. Awan mo't kastay ti pamilya may. Ha? Imbis nga isuro na dagiti kakabsat na taisukat nga rutina una. San mag? Taisumat ti mangisang sangbay iti problema. Nanak-nakampay kit din nagita di na. Ay, makapasuron na talaga. Ay, naimbag nga rod ta nasisingpot dagiti kakabsat na. Isulaang mat nga agpayso ti kasta. Awagam man. Ibagam tagawid diti balay. Agraman tinobyo na. Ibagam takayat ko ida makasarita. Diyak magustuhan ti style day dya Sandro Celia. Ha? Nay, anya ti kayat mo asawan, Fredo. Nakapres-pres ko. Kunamot lan baknang. Ay, wan nga rod kasla siga-siga mo. Wan nga raw. No diyak la pampanunutan ang masikog jay anak ta. Talaga pag sinaak ida. Ay nabay amon. Uray kas jay ti style na. No itong pal na ti anak ta. Di mayatan.
Ay kat kapilitan Anya pa'y nga ti maaramidan ta kat masikugmutan niya anay. Agabrod kanumat ni Sandro. Ay kat nasayat iti kasta. Andan to aramatan niya anay inton agana. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Anay, aga nakaksamatan. Anay ko, mama, papa, itaray da ki di ospital. Aga nakakon. La 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 la. Abay, napananmanan ni anay. Apay asikat imang paturog ka ni Lucas. Dasapa anapan ijay ili. Asikasuan na kano dagiti subangpet nga istak ti ukay-ukay alakon na. Ay kat nasayat met ano kasta. Kung naklakit din no napanmanan nagbulakbol di bagyaw. Bareng ano nagbalbaliwan di anak ta. Nabayag meten asaan ang nagbulakbol. Impamay sana matirinugyan na negosyo. Ay kat paliiwam Amangan met norog-rogi lang na ita. Inton mauma ag bulakbol tumanain. Nangrona kat adda ija abroad ni Sandro. Ay naiyat at ayum apo. Sapay laku matahus tumeten tani. Bumakbakat meten. Urnusen nakit di kuman tibiyag na. Ay na, mangibabain talaga di anak mo silya. Ay, Fredo. Unaklakit din no nagbalbaliwan. Ngam awan matlat ta. Adaman kanon lalaki akakuykuyob na. Katidakas, pamilyado ti lalaki. Ay, Jack amon ti aramidak ijay anak ta, Fredo. Naibagak samot amin ang aklase ti pamagbaga. Ngam talagang awan ti dengdengken na. Natangken at talaga ti ulo na. Awanan. Na ito lang nansan tikas di nga ugali na. Yakon namnamain, ngagbalbaliw pa niya ani. Ay, Fredo. Na sino pa iti inauna, iso pa iti sakit ti ulo. Ay, masuro na ka talaga. Puro parikot ti isang sangbay na. Saan lang arudan ang naggraduar, ta inununa na tinaggargarampingat. Ita, kastoy manan, tinaramid na. Ala, hustunan, Fredo. Di mo unay ti agpungtot. Ang mga noan niya pa iti mapasamakan ka. Imbes nga si kasuwan na nagitanak na. Saan mat? Tadamot gaya man sa baling as si kasuwan na. Ay na, mangibabain na talaga. Pilayak santap nagtalnan dito balay. Fredo! Uray kasano ti panang bagbagami ka ni Ani talagang awan dengdenggen na. Da kami pa'y kitdi tiguraan na no kasjay adalawan mi ti madi nga aramid na. Bali talon ti apo ko mikenkwana apasig nga inauna. Kanayon kulat tamet nga ikarkararag asapay lakuma tama ka ameris meten ket idyan nan ti kasjay nga aramid na. Ti idandanag kulaeng amangan no maamuan ti asawa ti lalaki akakuykuyog na ita ti relasyon da ket ikanda iti pagnakman na. Banag asaan kumamet ama pasamak. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Celia. Ken ka pagayam Celia. Panagkuna ket inaramid mon ti partem kas ina ken kas naganak. Kasaritam manen ni Ani. Palagipam atunggal desisyon nga aramidan na ket ada konsekwenses na. Saan laeng apara kenkwana no di ket para kadagiti anak na. Ibagam kenkwana ati parikot ket saan a masulbar babaen iti barbaro manen a relasyon. Rumbang nalaeng asangwan na dagiti responsibilidad na. Kang runaan iti amin, respeto iti mismo abagina. Mabalinyo apalagipan ken igiya kadagiti desisyon na. Ngem saan yon apagrebengan wenno responsibilidad pay ti mangilinteg kadagiti biddot na. Adamet pagpatinggaan ti panang suporta dagiti nagannak.
Nang runa no abuswan da kayo meten. Di mon pagparikutan ti pagkurkurangan no pagbidbidutan ti anak mo. Ti kasayaatan nga aramidan nyo ita ket igiyayo kadagiti aramidan na. Ket bayan nyo nga iso a mismo ti makaamiris iti biag a pinili na. Alakastan pagayam Celia ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangal